Gezani Media Production lapha ku-Facebook ikhiphe ama-update ambalwa abantu abanjengoCevuzile ukuthi umsebenzi wakhe uyaza. Cevuzile isihloko into ethight, kulandele bani? Shepherd wodumo umsebenzi wakhe uthi SMS, bese kugcina iKhaladi ngomsebenzi wakhe uyothi Nyuke Ngizwe. So lezi nsizwa zontathu lezi I'm sure abantu bazazi zonke. Mina njengomuntu nje oyikhulumelayo ngomaskandi, abanye abantu ngibafunda ngendlela, abantu enginokubabona yibo-ke oCevuzile, kodwa-ke lokho akubalulekile. Okubalulekile ukuthi yena bazokhipha bafowethu, asazi noma ama-EP yini, ngoba kulamalanga abantu baphusha ama-EP kakhulu and ayahamba futhi uqamba amanga enza kahle kakhulu. Yingakho ngihlale ngisho kumavidiyo wami ukuthi umuntu ongakathole ithuba lokuthi enze kahle kulo maskandi walo nyaka angazi ukuthi kuzobe kulahleke kuphi, naye kuyomele abheke ukuthi yena yini angayishintsha emsebenzini wakhe. Siyakhumbula ukuthi laphana-ke uCevuzile emsebenzini wakhe usenesikhashana agcina ukukhipha ukhiphe a year ago umsebenzi wakhe owawuney'ngoma ey'mbili awuthi Cevuzile uMashudula. Waphinde-ke futhi wakhipha omunye umsebenzi awuthi Ngikhumbula Wena Wedwa. Omunye awuthi Akuncingile awuthi Uyaza Go, okukhombisa ukuthi uCevuzile akusiyena umuntu osabayo ukuriliza akhiphe umsebenzi wakhe. Ngaleyo ndlela leyo abantu kumele bazi ukuthi-ke shuthi indoda ihlale yahlala siyacabanga ukuthi-ke isikhathi sisondele sekumele ngirelease something, ngidelive something for abalandeli abathandi bamaskandi. Siphinde sikhumbule ukuthi uCevuzile uzobuye khona futhi laphana kuyimpucuzeko Maskandi Festival, i-World Cup yomaskandi ngabo 2014, 2013, 2012. OCevuzile iyona behamba phambili kule micimbi le impucuzeko, namanje basasekhona. Sibonge nje ukuthembeka kaGwazela lapha ngokuthi insizwa uCevuzile angayikhohlwa amagalelo ayo awakhumbule iy'khathi zonke-ke. Kodwa-ke akukho okutheni-ke, umsebenzi-ke sizoyizwa siyilalele. Uma kukhona okuhle, iy'ngoma ey'threndayo ey'ngena kuma-top 10, top 1 ey'hamba phambili, sizobuya futhi khona la kuyo le channel sizobabikela abantu. Kodwa esingakubika kwamanje ukuthi-ke lindelani-ke ulozolo. Siyathemba uCevuzile kulokhu Nkosi yami. Leya ngoma leyana ithi Sobaxolela enye yey'ngoma eyahamba phambili. Sisadinga futhi enye ingoma eyolawula irole kumaskandi njengoba ayenzile. Sithembe ukuthi kulokhu kuzohamba ngaleyo ndlela leyo. Nisadle, ngiyabonga.